Ka sarkar jelah kasi Balangjong katayau kalapun ko Borpura yagi Deputy Commissioner bat ki Superintendent jogi Bulet jongki Khatwai Tili ki district jong jelah bakin lekno ada kabateng yagi beri ki bapen ken yagi kendon ya da COVID-19 kamtam ka kendon ka babtha bandeng mas bat ban penjenga yala di naki wepat ha kejingelang bisharkam ka belalong ha kesngi Balangjong katayo sarkar kelehtai sani hlor kejing penken jigi nong shok shong kejela yaki kendon ya da COVID-19 bala pentrekam da sarkar jela kamtam ha kebedai bat kejing deng yaki mas bat ka kendon ban penjenga yala di naki wepat halor kani ke sarkar kelasya mekarai ban ai Borpura ha ki Deputy Commissioner bat ki Superintendent ki Pulet jong ki Khatwai Tili ki district kejela bakin lek ke beteng ki brio ki penken yaki kendon kumjuru ke sarkar kelebo ke jengkerpat syak senjuk kirang ba snong ki dorbar snong seng balang bat kumjuru ki hinyo hajar teli ki community COVID-19 management committee ki bedan ha ke jela bakin yarap lem ke sarkar jela ha gaban penting kena bagi pat ba kin burom bat nyokor ki kendon jeng betha bakin ombok jeng ma ki emlang salang mat ke jela bar ko wei na ke jeng sapriang jong ne ka klam kawai pat ke bangisim karai kalong hadin bala don notification gabla issue na kaliang jong ka health department mentala se komisi penai hakaba ka order kalong ka syai kedar bak haki jaka pajba haki snong haki thau haki yo gi hak ka wei ka jing ya shom jingai uwe yo wei bat ka baar pat badai ban pendon kam ya kini ki mas I kumba kidon ki pajba ki bampat da sim kia hadu kata-kata ti kumta benne ka review meeting lai rai ba ngin pa ya ki jing kerpat ru kerpang sya ki nong sensyar snong ki nong sensyar thau sya ki tu ki nyau hajar teli ki tu ki COVID-19 management committee bakin sengau bahak ban yarap lem ban pentrekam ya kena notification kaba isu da ka health department na ka benta ka jingkot ke jingkia batru na ka benta ka safety jong ki pai ba nong som snong ha ka jela meklaya jongi baro kawai kajing penjensor jong ke sarkar ban pleno dukan bam bat dukan kapsnyo rumenta kelawan ra ya kajing bam itu itau haba phai syukur kom pentrekam ki kendon ban yadai ka COVID-19 kamtam halor ka kendon ban penjengai iwe bat kajing deng ya kajing sop ban yadai la dia na kajing ya bet yunu kunyang UPCN ula bot dia ni kerkom terekam jong dukan bam na ki restoran ki diary ki dukan ja dukan sha bat la syam batang ki dukan ki bahaya ki labot renti kajing betha jong ke sarkar hendrai lat nang ta om idan satya kajing perwa Hakini kejing bot den la syam babun ki restoran ni ki dukan bam ki bahaya ki lapni krek kerpang ki lat jing dan adu kerkom pensyong ki nong bam ban om penyajan ki don ru balabo di kejing kier ku ki yet afdeng joki bat haba ai kejing bam ru la ai ki kier bapunan kampang sisien ni ki disposable hendrai haba pai pat ki dukan red kamtam ki diary ki dukan ja ki dukan sha la syam bakam dan satya kejing pen krek la kalong hakurkom ai bam ni kejing pensyong ki nong bam kalong mentate kumbang ile dari kayak kejuk mentah kamtam hakani ka COVID-19 kabelong very dangerous tengi persang hi ban buat ya ka protokol dong government teng kai ke ba kebenkong siap ya ni maintain ya ka social distancing and then nang ta bade ngi ai saya ka segi sanitizing and then ta bade mask te nang ta bade kitchen ni maintain ni penbiang berkhot nadong sedong kitchen dan ki staff berkhot ni ai ki gloves and then ni penbiang ki sanitizing to every customers ki ba kidung apa dukan tengi pen le ya kata kemaka long haka ni ke habis ba kini ka SOP atau kolong ke bosuk dan ke bae na man penjak kolong bae ba nomor bae ni nak ban penbiang lut ya kai ke ba ka government ka dawa nang ki ba song dukan te ngi penbiang ya ki nomor kim kumbang ong fi mena nomor ha kitchen ya penbiang teman man ka step ngi haban haba sanitize brokhot ya ki customer segini ki gini haga hang ni habar bengi don hang ni po dukan ni ban lumbri kum turung im syarah nomor ba kalong kat kami haban ban follow kan ngin kemdai bangi follow hendai kadai ke ba kum kawan kan ke juk mentah kalong ba bangin haban nomor kalong kemangi ngi ki ba bu kya kani ki business ni kalong kemangi la sedang biang na kumangi school macam na nursery nama berakhat ke change
Mungkin mencuangi sejarah baki baik mentang lasit queue berit. The turn up of the customer is not like it was before, but still I'll say yes, people are coming in the market and they are enjoying the food. And most of the customer there, at times I've seen maximum of them, they are wearing masks and they are themselves prepared for the pandemic. That's the good thing what I've noticed right now, that the customers are prepared with the thing. But are you maintaining this SOP which is given by the state Yes, government? yes, we do. We are maintaining the SOP given by the state government, and I must say that yes, it is much required for the benefit of the local people as well as the employees, basically who are directly coming in touch with the customers there. For that, like as they have said that only 50% capacity is allowed in the restaurants. So we have made the arrangements that suppose this is a table of 4 people, only 2 are allowed to sit in that. So it's in a 50% capacity and no waiting customers and all are allowed in the restaurants right now. So it's little bit, sometimes if you feel that you need to have some extra thing to manage the thing, but at the same time I must say that yes, it is very much necessary right now in this situation, because even we at times we feel scared. If even one customer sneezes, we get scared. So that's the situation. But okay, we are happy with the thing. Do you think that maintaining this SOP is a tough job or it's easy? No, it's not a tough job. See, being a managing director of the restaurant, I must say, being an employer, being a managing director, we are here doing business. We must think about our people. We must think about our employees. We must think the priority should be the customer safety. And if we can't take the toughness for the customer safety, then we have no right to open the restaurant also. Habapai pat sekidukan kap senyo hang niru lasyam batang kidukan he ke belabut renti gijing beta jong ke sorkar. Kidukan he kita buat di kidong tray bagi dai ban pong ya ki personal protective equipment ne PPE bat sop iki kiti habakap iki senyo. Hnrei kidukan red pat kila syukhap na phang klem kanu galap jingeda. Kajeng kali bami mata ke sorkar jela bat ki bor district bahato tang kidukan he mo ki bahap ban buat iki kendon ke sorkar. Hato tang kidukan he mo ke badan jingma na kijing sapriang jong ka klam. हम लोग ये चुन करने के पहले एप्रॉन जो 1 टाइम का है वो यूज़ करता है और ग्लव्स वो भी 1 टाइम यूज़ करता है और जितना सामान है सब हम लोग सैनिटाइज करके धुलाई करके काट के फिर धुलाई करके सैनिटाइज करके फिर काटने के टाइम फिर से सैनिटाइज़र लगा के फिर उसके बाद काटता है फिर धुलाई करके फिर देता है। तो ये जो आप लोग सामान का ना जैसे एप्रॉन ये सब आप क्या कस्टमर से भी चार्ज करता है? कस्टमर से सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करता है। 50 रुपीज़ जी, मतलब क्या का लिए? ये 50 रुपीज़ जितना सामान आया ना तो बस उतना ही। हम लोग का तो वैसे भी कटिंग का चार्ज 200 रुपया है तो 250 करके ले रहा है। Kajing le bam sutnyo iki kendon jok sorkar kam semlong satya tang hakini kidukan kibla sya ban ple. Hendrai kabi thamula kalong kajing le persya jong kinong di dukan madan kibla nut ban pen ken yi hukum jong sorkar rek basong dukan hakaleng ki jaka jok kanong ba walak sorkar kam pat sya satya ki ban ple kidukan. Kidong syong dukan madan kilepen i kejing bam salia ya ki hukum jok sorkar jela na ki bor kaan bat kum bakapau kejing kamai jakpo kadai kabakang kongsan bani ki baro. Laban kedua hang ne bag sorkar jela haduk mata kampat la satya ban itu iki jaka bakerpang na kebenta ban sya ban pleno iki dukan madan ha kejela. Walai kene kam larai ban le la kam slam na kadau kajing le uot na kapor sakapor jiki dong syong dukan madan ki balamat de kejing ban besai lagi yang gisem. Naduk batrekam ke hukum pakang ya gisnong kitau haduk menta. Ban naklen jongi ngin sa ai ka instruction sa sin pat saki SP na ta saki DC ba kin le ya ka badon kam namar ba ndai ban ailat ya ki briu ki ba violate la don kam ban khang ya ban khang la da ki violate la ni ki pen ken ya ki tu ki SOP bat ki protocols ke pelabo nanti.